Kaya kata naman pakibaluan rin makalinyang kaganapan king Sinukwan Festival 2025 king report ng Patricia Mamango. Pagmasusyane ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI ing Sinukwan Festival 2025 lalam ning temang Pisawpan-Sawpan Gambulan Kulturang Akaragulan. Inyang October 17, ketiking santungan ng Kulturang Kapampangan o SKK. Penny Munande, dina Engineer Ferdinand Cailao, Presidente ng FLKI, at Ricardo Jun Pineda Jr., Chairperson ng Sinukwan Festival 2025, ing pamagpasinaya at pamagpapakit karang aktibidad para king banwahan na Kapampangan Celebration. Metong kareng bidang programa ing MOA signing king Pilatan Ning FLKI at Megaworld Capital Town Pampanga at Clark Cityfront Mall bilang parti ning balaw sa pamakipag-ugnayan king panyulong ning lokal na kultura at turismo keti king Pampanga. Pakilala nala naman ring candidates para king Lakan, Lakambini at Prinsesita ning Sinukwan 2025. Alakwas megpakule para king daratang cultural event. Agpangkang FLKI member ay Benny Ginto, patunay ka ng Sinukwan Festival na mabiyeng diwa ng Kapampangan unity at creativity. King pamamupusting programa, mika press conference at photo opportunity, kaya bereng opisyal at reng partisipanti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, Susuyo.